hyperlock mantangan hikai pi sautli ki streaming button te sa choose ma pi nang tu kan no bai tanat te sa comment nga ngan sa hikai pi kum no ba pin streaming choose nang tu iway na kito sautli kan no ba pe kam itanat sa comment pat and please subscribe ke channel jangan mau